lililohitajika kufanyika ili watoto wetu wakirudi kufungua shule wapate hiyo paa ama roof yao imerejeshwa, ili wasipoteze hata saa moja kwa masomo yao. Kitu ya pili nitaomba wale public works officers watuchunguzie na watuelezee ni kwa nini hiyo roof ilikubali kupelekwa, kwa nini haikukataa kupelekwa, na kama ni kwa sababu ya ujenzi mbaya, hatua ya kisheria itachukuliwa kwa wale waliofanya ama hawakufanya kulingana na sheria za ujenzi. Mugaka nigo igaga ekeramekyo gyaturitwa sengeyo gutigara sayo eliko bakonya abamatebenke yo kwegenderia enyorekaringa abamatebenke yiganigo barabo konyora wensasa bigalire ngana tukunyara kwa gakobasira. Na wakati nitakapojenga ama kurejesha hiyo roof, pia tutafanya ujenzi katika hii boma na nyinyi mkue. Yeah. In fact yongo chikoyera father ne board no mwalimu amabati yaje asage ndata gatorwa abero angane mbera tuacha ko uiraneriga nyasaye gatwabeire tigatutiga ibune sadaka ucha sabantu baye turi kichinjira chinde toiranie kera makeria asencherengia egera abana baito ekero bakoirana bagenderera masomo. Sinse moyende nigo mugaka agende ko bagakubudu mawaziri w'ekisemi gutumika enengo buya yarwete kurwa sinselia kuwait gukora magendero asamoganire kwa ngoya engane yo asoko moboli omurayo munene bwense kunyara ko bagakubwatu mu rubiri yo wekiranu. I want to plead with the CS to request the president to find a place in his diary to come and launch the Kuwait funded school development program, because they are overdue. If they had been commenced, some of these challenges we are having here would not be there. Embreyo yanyara tokabage gotwa boygo nigo yasaretie chinyomba cyake barache skuru ye primary ya Nyakemincha asomali mu munene bwe skuru yigaga niri metera sara yokorusi wa burenchere yemo yo gutanga amabaya iga egento boygo Steve Gisairo yole omobiso munene bwo cyane kurwase county ya Nyamira ne kurwase nseme chigache wadi ya Bonyamatuta abwato kirobo semya igori yemebasokano uneyiga. From the public health tumeona ni vizuri we are prepared for these disasters which we are not planned. We like in Igusi community we are not even prepared kama hizi lanes zinakuja mingi, si ndio? Unapata tu wewe unajua tu ni mvua inanyesha. But kama uko karibu na miti kama hizi kubwa, nafaa mna prune ama mnakata hizi miti kubwa ambazo ziko karibu na nyumba, because hizi mvua ni mingi. So in future kama uko na miti yenye kukaribu na nyumba zenu, tafadhali ikate. Iginko ripoti rigeta sedikya wanjete kyandize TV kurwasi nsemechi gacha Nyakemincha imeye wadiga ya Bonyamatuta ebunga ya West Mugrango imeye county ga ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara. Na gotigana robochiro bono mwancho muligire gotigara bogemeje county ya Nyamira omoseneta bwe county ya Nyamira ko ngomogeni ni gagendera tugotara chinsemo a imeje county yo irukanyara kumurekera magendera ya bareka wikeni no governor bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo kolengano moseneta ni gagendera tugusangire chisina koroto tana gukwana munabana inchi kurwa sensemejo irukanyara kumenyego sama gendera beteka ko raligwase county ya bareka wikeni wa kolengana ere ni gatebere buna gwikira boni ga magendera ya takiri wikeni wase county ya Nyamira wikira boni ga magendera traba wikira ni gwana ko buli Governor wa county ya Nyamira Amos Nyaribo kane kibunango ikirana maganda chinse mu chonsi wanchirya konde gwensi gutaiyo eriko nyara go ikirana chira chireta kolira abanyibe county ya Nyamira engaki yo chikambeina egendo tutegete nkwara noroje bara na gwa idir kuruga mongino kanyoru mwana ra idir kuruguru mwino ga buna ige otutegete atoroserie pare na nde tugutume kutia somo chumbo itonga kirete no manyete amadabi ngaga na to rusiti tikura arigere libuna to wetia emebere kurumino ga kone go mga konde na kweturo ga iga twachire kurino no muntu kutubwati sitomoeti para ntubwati na nde tuli Nyamira tuli burabu samarieta nene rinyabuto oyo mobwa ba committee be Kinyura igoro ya machi amangana ya machi nabo twa yaganeti twa rokete tiase amacha agocha kubekwa egesime kie bohol
iye kero twakora proposals gochie county tugatebigwa mang'ana aya nkobari tukareterwa baka abandu bagapima kero bapimete bakanyora ng'ana mugabano itaga totebia ng'a in few days kera gitango cha kire kebarimira amache na etetega aga promise abantu goeta agateba amache nkolima nkoyale mande na ende no mo bunge yani mo minister bwa amache utarasokie gente kyonko mbere matura amache agacha agatotebia kero twachite bako agatotebia amache ayanko bahande kera giteki ngo cha kire agatotebia nkineni kire ekere kurueri kineni nkianya kobao bagasobisi bunaso etenande liga elia tubtebe tindiria bwaterere elibunaso ete igasa letie bioge bakabona igantuntura amaro naende tarakwanira iguru ya amache ayo enimo mache nturi kunywa mache seneta tukoire ese tokurusia amache nechibunda tukoretera amache igo mache ntubwatia pi paka wano bwana seneta na ututegete tubwatiria mang'ana aya yako gara kuchama no na mang'ana chipara ntubwati je binte binga tubwata ga bia tuchandira sana iguru ya mache ayo mache na watu abate promise tire to gara no tuikirkanani kumbe kanani ene ni uchanjo ulikuwa yani enjero munda atakerete chikura ndaira no bisi yo na watu tatabenga to chikomenya Kenya ire kabire yabagambi bagutungaina ndoroji bona storoji koji tomo neno maana noyo oyo orensa oyo murochi oyo these people are very important and very useful without them, without their presence, without their positive answer, I tell you nga toka soli igonga oyo ga kurire kurunsa nga ki menya tibuya motegerera na ende take action immediately nga ki omuntu ono kurira kurwana na ero gatenda inkia kurira sieke abisi minyoka gocha etorara ngaki esima no rwete aso muntu yo mokorensa lakini omana saiti na sako seseni na ndentu ngene ngaki you are always very quick and very fast ntomanya tenga tomorrow na ankiende nkwigutura ngonya utura nasa amina sana kirongas sanjire to rwete se county si wale to gocha konya wale tari gotaka wa bongo na weta ande kire kenyoro mboli ikiaro matekero documents iwa Nairobi yonda gete nari giri mu ante na biri ngotebi ikiaro grupu njito to konya abantu badikira majeta tai no kayinganda eto bande wose ichuni sore bande wose wale te irichira sa kurwese county ya chiajire ko konyo muri ko improve amangana bebole ai mutyo ko boyo Tayo. Hakuna tayo. Jindu kwenda kuchinga. Kimbora kwa kwani. Mwana koreta. Mwana koreta. Gineke ni. Ina ndoto. Anye tukali gocha bora kuna bajira ene. bajira abe ora kintu kwa. Sali yesu ne mu. Sajia dona. Cho konyo muri mjanya kotachana. Ande jinde nchiachete chigo konya mangana climate change. Chegete county taretat. Naro to sa umugabana na chiro chichikega njisire ngole ngaba wancha ingende ndikiro umugabana rirube mote bitumira nega igese ground tabire aiche ba ground itabe tokwa nega iga twice esa maja kale toro girue mangana yogare na njara na gotigana yuniga bayiboli baboli gukaneke bunango ikabara abana babange cinga kiyo barasomo tumoko maiga yogose ko ichiskuru kolenga nabangi na wana bekirenta semina kanisa ya Redeemed Gospel Church kutoka chinsemo chirichi ya Keroka niko cinga kiyo baboli guna koko boko gotasara kwa abana abanyaroka engana babiri bagosingira na gotse yabuna nebwente kubwatigwa anemono asomo gusin cinga kiyo bangi na buniko batebire bunambagendere gusanga na abana bona kuboli ya bayiboli koneke nkomanya bara abana babo chisago chiri bagutaramu na chara na barubo Wekone kibuna mbali kuebwatani ya sechimbwa chitali chingia. Kwa majina naitwa Pastor Medina Enos wa Redeemed Gospel Church Keroka. Tumekuwa na mkutano ya wamama kuanzia tarehe 16 mwezi wa 4 ambayo inakamilika siku ya leo. Tumekuwa na wamama kutoka kila mahali na ninashukuru Mungu sana. Kero muigura mukutano nge bunoyo iga habaga kakabange na libaga irinde banyare ko chaso morokereria yaiga. Naitwa Pastor Josephine Isaboke kutoka Crisco Church Chemelil.
ningependa kuzungumza na familia, hasa kwa wakati wa likizo ambao watoto wamefunga shule ama wamerudi nyumbani. Shetani ameinukia familia na kuna shida na vita katika familia. Ninaomba chenye kitatuokoa, kitatusaidia, familia simukimbilie Yesu. Mama, mkue taa ya nyumbani, mulinde watoto kwa maombi, na wazee, kila mtu afanye majukumu yake kwa familia, na watoto watii wazazi. Watoto mbarikiwe na mtulie katika nyumbani, mtulie kusaidia wazazi, na mumtafute Mungu na muende makanisani. Erusa ya Isira koera abayiboli gonko basemianga abana bao netakeiro manya abasani babo mbarabi amatuka tomenyete nigara mabe mono Seitani oyosoreira abana baoncho kirepi manyo omwana onga yatara chinsa koira na gocha nyomba nchiri chiechi mono mu advice bakoro mokiase school abana abaiseke ba advice mama yebu na bakomenya amarwaire na arororo na baranyoro burito bwa mapema eyi etatakiri asense tomenyete nero abaibori tutakaransti na abana baito nigera abegento kyobosoku ne kyogokumya ese genjo abana bo generation ya mambia omwana omumura nero tari gotigumaega abana bamura Saitani osoirororo rero abangina mwigwete nabagakanga abana baito igo bakari konyoma nabamura asaba mura abaiseka asa abaiseke bono nebirero turi tokomorera Nyasaye gakeroka tokobori Nyasaye bakonyoma naigo ngai turarusie generation ya mambia gosege sasi kya mambia abaibori kwanira abana baino motari gotwara bosoku bonde esengenje ngakiene ngakiyomo ari tomenyete ba advice buna ba kunyara komenya. Nitaenda kuongea juu ya wasichana kutiwa tohara. Ni jambo ambalo limeadhiri haswa sehemu ya Kisii sana. Unapata kwamba wazazi ikifika ni wakati fulani, wakati wa likizo, wanapeleka wasichana wao kutiwa tohara, na ni jambo ambalo linaleta madhara makubwa hasa kwa hawa wasichana. Jambo la kwanza ni tutaangalia afya ya huyu msichana. Aswa ikifika wakati wa kujifungua, unapata kwamba wasichana hawa wanakuwa na shida kipindi cha kujifungua. So ni jambo ambalo sisi kama kanisa, sisi kama wamama na sisi kama jamii ya Kisii tunalikata na tunalikana katika jina la Yesu Kristo. Na wasichana hawa wanapotiwa tohara, jambo lingine unapata kwamba wanatumia vyombo ambavyo ni vya kitambo kama nyembe, razor blades, and they share. Na wanaposhare these razor blades, unapata kwamba kuna magonjwa ya kuambukizana. So tunakataa jambo hili la kutiwa tohara katikati yetu, katikati ya watu wetu na katika mji wa Kisii. Nagotika bono moncho muleko mulekera oroboti ronde ne libuna asensemeri ya Kinyoro iyo gotoka bana ase parish ya Nyamarambe ya Kemeronge 5 asensemeri ya Kinyoro imeye parish ya Nyamarambe diocese ya county ya Kisii omurikito juri kerubo na ikerane nseme no gotwari gan roboti rokobwati Goritkoria rero muyego monene bumo Sister Reverend Mother Giovanna Mora obagogo korekana ase Kinyoro gya Kinyoro ne kanisa yege Katoliki imeye parish ya Nyamarambe diocese ya Kisii. Muyego bagogo sangwa n'abantu abange abarai n'abakristo. Asomo Bungo South Magrango Silvano Sosoro amwakera mbuyamono Sister Giovanna mbuyamono na koira ribagerio kwinyora General Francis Ogora na bali bande basiretia amagimabo asomo basokono bwendege. Naomba Bishop pamoja na sisi wote wa Kristo tukumbuke nchi yetu kwa maombi. Wakati huu tuna msiba kidogo wa kumpoteza the Chief of Defense Forces. Actually leo tulikuwa sisi wote tulikuwa tunafaa kuwa kule Ulinzi ambapo state funeral inafanywa ama state sermon ama program, alafu kesho tutakuwa kule Siaya. Tuombee wanahewa, tuombee serikali yetu na tukumbuke ile familia ambayo zimepoteza wapendwa wao katika hiyo mkasa wa accident ambayo ilitokea. Voigo nigo morugio Simbarati omugavano Kisii County aira ribagerio na korwekegwa kiaye ase voigo amutenera omugavana. Sister Mora, congratulations. Sister Mora ongera.
You have dedicated your life to the Christ for 50 years now. May God continue blessing you as you continue serving Him. 1,000 for Sister Mora. Sister Mora. And 200,000 for the bishop. Asa yo nigo mwaskobu bwe diocese ya Kisii Bishop Joseph Mairuro Kemwa ateba gwikia miaka 50 asoko mukorera Nyasaye negasingia boigona gwakira mbuya mono ase bali bonsi baba bagwikirana asomuyega uyu. Napenda kuwashukuru nyote mliokuja pamoja na Osoro wetu ambaye anasimamia sehemu hii, na hasa huyu mama ambaye ametuonyesha upendo, na sisi lazima tumpende, ingawa ametoka mbali, amejikuta kwetu na ametupenda kabisa. Na yenye keuzio manye moyo kaba kwani uyu muntu muyoze n'umubi kwamboka no muyore. Nigo Sister Reverend Jofana orokie ko bano mogoko monene na gwakambuya mono asobwanchani bwo gwikirana ase omuyega uyu. Thank God Almighty for the many blessings freely bestowed on me until this moment. You have supported me with your prayers. Your presence shows your love, your support. Mheshimiwa Osoro, we have journeyed together. When he was in ECD, we used to sing for him. Yeah. I thank you for your presence. Kwamboka, thank you for coming. Tell His Excellency a big thank you. My Lord Bishop, thank you for sparing your time to be with us, to pray with us for this golden day. Ingo ripoti yegetaseni Kiandizi TV, Eritariana Njuli, Kerubo. Ngibono muri kito juri keruba asoro bochi rwa senchari yobo ikirano gotigana yibono moncho muri gerali merobeli yo komoenia oyo nko moteni wensemeli ya kedi yo nyimbo Francis Sogolo nigobono yana kiwako ika omoli asali tukoli lero ni gobono Francis arani guli tukoli yankyona boy goni gomura ibwense kubwatira namo nabara ibande bekirana senka yali tukoli lero kane kemerobeli yo ngonyaraga kolekana senchire bwene tenyirobono maga yogo sirakwaye yagotebekana na Francis Sogolo ni gokonyora ari kire naboiga tigire eli hukomaga eli alagate yabuna enga kicho ukwaya haine kino tindikirwe inse ya matukata tataraera egento kiabete kirani wakolengana ne family ko sasenka yaye igwana haraini gweli tukoli yankiroboti rutokumanyi wa senchiro yobo ikirano no muri kito joba mahangi Nigo yaba obororo omonene asegeti kemega kia ulinzi complex chinga ki abarai obaba goikirana kumuinyura Francis Ogola oyobeteka gosiria obugima bwaje n'abanajeshi bande chinga kibanyorete umubasukono bwendege ensemo eria ya Elgeyo Marakwet egati abarai baikirana aroro no murai bwense Dr. William Ruto omokonyo yeri gathiga shagwa omurai bwo mubwa Azimio Raila Odinga omwaziri tenenerete amangana rengete abana jeshi Aden Duale nabarai ao. We have come on a very tragic occasion to say farewell to one of the most illustrious sons of this country. Many a time as we waited at the airport, Your Excellency, to welcome you or to see you off to foreign countries, the General would keep us busy with many good stories and keep us entertained. The General came to brief me about where he was going to go, and eventually he told me this Sunday in Siaya, at the Anglican Church that they had built as a family, the Bishop of ACK, the Archbishop, would be there to consecrate the church.
nigo bamwinyora asomokia oye naboigo amaroro amanene abwate asensemo y'abanajeshi engana irerete umuraibwense Dr. William Ruto komochora gutenenera abanyanyimbo abo abanajeshi. It marks the courage of a man who was ready, and he knew, even in the sermon he preached to us today, that life was mortal. Kolende kumsana nkwaro kana egachi umuraibwense Dr. William Ruto na boigo umuraibu wabumubu Azimio Raila Odinga chinga kibali kukwanira engana ya Ogola kugania guturubania obochori obonene. To remove the stigma, Your Excellency, because I knew this man very well. General Ogola would never have contemplated or thought about going to Bomas of Kenya to force Mr. Chebukati to alter the results of last general elections. There was only one problem. The events of the 15th of August at the Bomas of Kenya. General Ogola told me the following: Mr. President, I have no defense. I will not try to defend myself. It was wrong what happened. And you have three choices. Either send me to court-martial, or have me retire, or forgive me. Nigo nyagusira Francis Ogola arabega kweni gulitukolia ankyo kolengana nokugani kwaye gokweni wa inse amatuka atatu maega yogusiria obugima bwaye. And he was prepared to serve and die on behalf of his country. We take comfort in listening to his son talk about him. And when I saw Joel talk there, I said, this is a case of the general is dead. Long live the general. And I asked the family, and the family told me about what General Ogola had wished, including being buried within 72 hours and many of the other things. Yingo reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiyamuru mulikete Job Maangi asorobotiru asenchire yobo ikirano anemono kumusana na ukuna boigono gota igwana wechinkwana kurwaso murewe kyama kia ODM Raila Odinga anemona soko muleka robo choli bwa beta boko ero mwako eta na boigo na nomurai Wensi William Samuel Ruto agote yabuna mba bete kotwara chinkwana chia bene anemona gote yabuna na bete ka kumwabira Francis Ogola ko botekana no bututoka nubo bochori mwako eta naso mwako bochirwa na merongevere nebere kolengana Raila boigo niga singere gote yabuna obutuki bokorwe igoro yo kugokwendege yona kiyagwe tena ko nyoro botere kubekwa Uchia saba Kenya ningane gendete kumulikirwa soboime aboigo chiriboti chibuna chirato ikirento betogo kumanyu moncho muligerelia Anjere nyakiro musumale mangana maja century yobo ikirano asemargo bayabona litukule juma munsi keumbo injiko twaro mwana siasa aiga CMS yega sebru tere tambe Bob Moindi oyibo igoli getekero kyobora imenye county ya Kisii mwancho muligerelia Kazanga mange kumulekera ane morobo koreli na boigo bono nensemo ya siasa county ya Kisii ne county ya Nyamira Mwanchu mtu yamulekera se ebiro biteri bitambe kurbono nganchere nyangando mutu makumukanyora mache inkwirana mugano nenkumanyi gono ara sensemende studio nincho kumuleta ASMS gatunyalo kwa twara nkwana yabana kosikikani kwimikigima ane kumulekera amangana lengete siasa imeye county ya Kisii anemono okurobekana kwa roberigati yanda mange na rotoko chiko bulitase margoba yabono nobo korelyo bonene kati ya bwatani andansemeli ya Azimio na nsemeli ya Kenya Kwanza ime ye county ya Kisii uritobatana na kone kina chibi chamu nilio gipetrele mokera kuna nsemende studio na boigobono na Lydia Mose wetera somo na boimanya natiganyora match nkorana na seke kerebosyo asomo rubilio weke umbujuma Mosi Toska kenda gotengera Ndizi TV
obwansu bumugusiye.